Ka jingya yartma ka bajur baha kalap taikan san biang hapning kisipai kari Pakistan bat ka Afghanistan ha ki babun tili jaka ha ki banta ka kaput jongki bat ki ar yang mamla kila kam kila kurubru bat yo pen prapom ki ketem ha ki jaka kaput la ongru bakan ke jingile kaput gadai ka bashir kai tam la dayanujor ha ki nikisnam ki baladap unang ay kutin jong ka sarkar Taliban uzabi hula mujahid ula yatu ba omdunai ka san prangut kisipai Pakistan kilayap ha kijing tombor jongki ha kamit jong sisai jan arsing hadin balai tu bakidon kijing tai bom hanong ba juga Afghanistan ha Kabul bat ha kajela Paktika kabadan syafang sete lamingi jong ka Paktika province kisipai Pakistan kilakam ba arflaingut kisipai jongki kilayap kilakam ru bakila penyap ya ki ars pangut ki Taliban menteri kampo ing jong ka Pakistan ula khwat jing tombor jong nong Afghanistan kong gajing siat ka baklam nong rem ka sarkar Taliban kala kena baga Pakistan kala pelong ya kijing bentai bom ha kasing palai Henry ka Pakistan kam sem la pentikna ne kentaj ya kijing kena ka jinglong jingman ha baro kaput jong Afghanistan kadan hapo ka jingeda ban kijing penyai ka bapura balak hanglat ya sibun ki kambean laong mujahid ha ka jingelang berdang thok kubor hanong ba Kabul la kena ru ba sipai Afghan kilabat hadu arsan ligi kitam sipai jong kari Pakistan Haga basdang jong kane katayo ke sarkar jong Afghanistan kila kena ba Pakistan kala pentai bom ya bro artli kinong ba Kabul padia kawi kayo ha ka benta basyatay jong kari ka Pakistan kam sim lakam bakadon bentai ye ha kite kijingja Menteri Kambari jong Taliban Amir Khan mutagib ulayatu ubadan hai India uyatu ba ka Afghanistan kelawat ikijiksuk ha katai katany kijingkhang jong ikipli nakamata kajingya kren ngilawan ra ikijingsuk ha Afghanistan pangiele banyo ikijingsuk habaro kawi katany ulaong